Yes, ikaze nanone nshuti bakunze bacu hano kuri Ibakwe Media TV. Reka nizere ko muguwe neza, nizere ko muryohewe n'ibihe aho muherereye mu bice bitandukanye. Amakuru agezweho ku mutekano ku butaka bw'Uburasirazuba bw'igihugu cya Kongo ari kuvugwa muri aka karere k'ibiyaga bigari muri Afrika ndetse no hakurya y'inyanja ngari. Niyo mpamba nzindukanye cyangwa se nserukanye ngo turebere hamwe situation imeze ite, aho icyorezo cya Ebola gikomeje gufata indi ntera. Bivugwa ko rwose nyuma y'ingamba u Rwanda rwafashe zo gufunga imipaka ya la corniche, imipaka ihuza Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda hagamijwe gukumira ikwirakwira ry'iki cyorezo, dore ko byamaze kugaragara ko muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gikomeje kugenda cyaguka cyane cyane mu bice by'uburasirazuba bwa Kongo. Aka kanya noneho ikiri kuvugwa ni iki, nuko hari umuganga w'umunyamerika ari mu bantu bashya banduye Ebola. Muri Uganda naho iki cyorezo cyamaze kugaragara ndetse gikomeje guteza impungenge cyane. Turaje turebere hamwe uko byifashe, raporo ziratangaza iki, turabiva imuzi n'umuzingo muri amakuru. Igisirikare cy'u Rwanda kiri kuvugwa imyato, ni mu buhe buryo? Ku bijyanye n'umutekano mu karere birumvikana, n'umutekano w'ibihugu bigize akarere k'Iburasirazuba birumvikana ko u Rwanda ni kimwe mu bihugu biri gutangwaho ubuhamya nk'igihugu gifite umutekano. Turaje hamwe ibyo uyu munyatanzania atangaza ku gisirikare cy'u Rwanda RDF, tubive imuzi. Turarebera hamwe uburyo haburijwemo igitero FDLR iravuga kwica umuntu no gushimuta abandi muri Bambo. Hanyuma turaje turebera hamwe ibikubiye mu itangazo M23 yakize hanze yavuga ku bwicanyi bwa FDLR. Turaje tubikomozeho. European Union yiyemeje kubaka igisirikare cya Mozambique aho kongera amasezerano n'u Rwanda. Bigenze bite? Ese ubutumwa bw'amahoro bw'ingabo z'u Rwanda muri Mozambique buraga wiki? Niki gitumye European Union cyangwa se Union Europeenne, umuryango ubumwe bw'ibihugu by'Uburayi, uhitamo gufasha Mozambique kubaka igisirikare kihagije aho kongera amasezerano RDF? Turaje tubikomozeho. Ikibazo cya M23 ngo gikwiye gushakirwa umuti muri Kongo aho kurenganya u Rwanda. Perezida William Ruto wa Kenya nibyo ari gutangaza avuga ati iki nicyo mbona cyatuma mu by'ukuri amahoro n'umutekano urasirazuba bwa Kongo biboneka. Reka rero tuyave mu zindi muzingo gatanu ku kandi nongeye kuba ikaze, mbibutsa ko binoroshye cyane gukomeza kubana natwe, ni subscribe cyangwa sabone, ubundi bindi nshuti bavandimwe nta kindi musabwa uretse kubiduharira. Reka duhere ku makuru ajyanye n'ubuzima. Bona ko bihangakije cyane icyorezo cya Ebola gikomeje gufata indi ntera uko bwije nuko bukeye. Ku munsi w'ejo havugwaga ko abantu barenga 100 bamaze kwicwa n'iki cyorezo, ndetse bakavuga ko abagera kuri 370 bamaze kucyandura muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Muri Uganda ingamba ziri gufatwa, Perezida Museveni yabivuzeho. Biragaragara ko Ebola muri kiriya gihugu naho yamaze gufata indi ntera nyuma yuko hari umuntu wari umaze kuba abonwa ko yarayirwaye cyangwa se yayanduye, bikavugwa neza ko yaraherutse kugira urugendo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibyo yatumye n'u Rwanda rufata ingamba, rufunga imipaka iruhuza na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibintu abaturage bakora ubucuruzi bwambukiranya imipaka bavuga ko byabatunguye kandi byabagoye cyane kugira ubundi buryo babyitwaramo. Iyi virusi ya Ebola rero ikomeje gukwirakwira hano mu gihugu cy'abaturanyi cya Kongo. Biravuga ko ibipimo bishya byashyizwe hanze bigera ku 8 byasesenguwe ku munsi w'ejo n'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubushakashatsi ku buvuzi ni INRB Kinshasa, ngo byagaragaje ko abantu 6 banduye, bituma umubare w'ibice bimaze kugeramo Ebola muri Kongo ugera ku bice 5. Nuko ngo ni mu bantu bashya banduye byemejwe ko ngo harimo umuganga w'umunyamerika, aho ibipimo bye ari bimwe muri 6 byafashwe muri Bunia. Mu bipimo 8 muri rusange byakiriwe ku munsi w'ejo, 2 ngo byaturutse Butembo, Katwa ni muri Kivu ya ruguru, byombi byasanzwemo Ebola nk'uko inkuru dukesha Actualité.cd ikomeza ibishimangira. Nibwo bwa mbere hemejwe Ebola muri kariya gace kuva iki cyorezo cyatangazwa ku itariki ya 15 Gicurasi
ibindi bipimo bitandatu byaturutse i Bunia no mu murwa mukuru wa Ituri. Bane rero basanzwe banduye, umwe muri bo ni umunyamerika ukora akazi k'ubuganga. Hamwe n'ibisubizo bishya rero, uturere dutanu ubu tumaze kwemezwa ko twagaragayemo Ebola, ari two Goma, Bunia, Rwampara, Mongwalu ndetse na Butembo. Iyi Ebola, tukiri kuvuga ku bijyanye n'indwara ya Ebola, nahoze mbona hari ingamba M23 nayo ishobora kuba yafashe mu kwirinda ikwirakwira ry'iki cyorezo hariya mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ingamba zikomeye M23 yafashe ni zihe mu gihe mu burasirazuba bwa Kongo hakomeje ibibazo bikomeye by'umutekano n'ubuzima rusange. Abaturage bo mu mujyi wa Bukavu no mu bindi bice byo muri Kivu y'Amajyepfo bigenzurwa n'ihuriro Alliance Fleuve Congo bakomeje gushyirwa muri gahunda zikomeye zo kwirinda icyo cyorezo cya Ebola gikomeje guteza impungenge. Raporo z'inzego z'ubuzima ziragaragaza ko abantu barenga 100 bamaze guhitanwa na Ebola mu burasirazuba bwa Kongo, ibintu byatumye abaturage n'abayobozi batangira gukaza ingamba zo gukumira iki cyorezo ko cyakwirakwira hose, cyane cyane mu mijyi ituwe n'abaturage benshi nka Bukavu. Ubwo rero mu duce dutandukanye tw'uyu mujyi abaturage bamaze guhindura imibereho yabo ya buri munsi, aho bivugwa ko aho ibikorwa byo gukaraba intoki no kwita ku isuku byashyizwe imbere cyane mu masoko, ku maduka, ku mashuri ndetse no ku nyubako zakira abantu benshi hirya no hino. Abaturage bagaragaza ko rero bakoresha amazi meza n'isabune mbere yo kwinjira cyangwa se gusuhuzanya. Umwe mu batuye Bukavu aratubwira ko rwose ngo mu by'ukuri ingo nyinshi zatangiye gushyiraho amabwiriza akomeye agamije kurinda imiryango yabo kwandura iki cyorezo cya Ebola. Ati rwose twe dufite indobo y'amazi n'isabune ku muryango, umwana cyangwa umushyitsi wese ugeze mu rugo abanza gukaraba intoki mbere yo kwinjira. Ariko nubwo abaturage benshi bagaragaza ubushake bwo kubahiriza aya mabwiriza y'isuku, ikibazo cy'amazi make nacyo gikomeje kuba inzitizi zikomeye cyane muri Bukavu. Ariko kandi ubwo ni ingamba zikomeje kugera nyine zifatwa cyangwa se zikazwa mu kwirinda ikwirakwira ry'iki cyorezo. Ubwo rero ni munyemerere tugaruke turebera hamwe amakuru ari kuvugwa noneho ku mutekano. Ese byagenda bite, byasaba iki ngo ikibazo cy'umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gikemuke? Hasabwa iki kugira ngo umwiryane uri hagati y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo uveho? Urwanda rushinja Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gushyigikira FDLR rigizwe hanini n'abasize baye ku Rwanda muri jenoside yakorewe abatutsi muri Mata 1994. Kongo ibitero twatsi ishinja u Rwanda ahubwo gushyigikira M23 no kohereza ingabo mu burasirazuba bwa Kongo ngo zihungabanye zisahura umutungo kamere. Ni byinshi ibihugu byombi bishinjanya. Perezida William Ruto wa Kenya avuga ko ikibazo cya M23 gikwiye gushakirwa umuti muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo aho kugirwa ikibazo cy'u Rwanda, ashimangira ko abarwanyi b'uyu mutwe ari abanyekongo bafite ibibazo bagomba kuganiraho na leta yabo. Ni Ruto wabigarutseho mu nama ya Africa CEO Forum iherutse kubera i Kigali. Murabizi ko yarahari na magambo rero yavuze mu gihe leta ya Kongo ikomeje gushinja u Rwanda gutera inkunga umutwe wa M23, ibintu u Rwanda rukomeje guhakana. Yongera gusubiramo agira ati, nk'abakuru b'ibihugu twarabajije tuti ese abantu ba M23 ni abanyarwanda cyangwa n'abanyekongo? RDF Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ivuga ko ari abanyekongo. Niba rero ari abanyekongo, ni gute kibi ikibazo cy'u Rwanda? Ni gute kibi ikibazo cya Paul Kagame? Ni Perezida Ruto. Perezida Kagame nawe akunze kuvuga ko abarwanyi ba M23 abanyekongo bagomba guhabwa uburenganzira bwabo nk'abaturage ba Kongo, ndetse ko ibibazo byabo bikwiye gukemurwa binyuze mu biganiro na leta ya Kinshasa. Intambara hagati ya M23 n'ingabo za Kongo yongeye gukaza umurego mu ntangiriro za 2025 ubwo uyu mutwe wagabaga ibitero byihuse bigafasha cyangwa se bigasiga uyu mutwe ufashe umujyi wa Goma. Hanyuma imizi y'intambara rero ikabifitanye isano n'ingaruka za jenoside yakorewe abatutsi muri 1994 mu Rwanda, kuko u Rwanda rushinja Kongo gukorana n'umutwe wa FDLR ugizwe n'abagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi. Hanyuma
birumvikana. Hanyuma mu rwego rwo gushaka amahoro arambye u Rwanda na Kongo biherutse gusinyana amasezerano y'amahoro muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku bufatanye bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Katari. Ayo masezerano yateganyaga ubufatanye mu by'umutekano n'ubukungu ndetse no gucyura abasirikare ngo b'u Rwanda bashinjwaga gufasha M23 ku butaka bwa Kongo. Nubwo habayeho agahenge, imirwano yakomeje kubura ndetse ikazumurego mu bice bimwe na bimwe by'uburasirazuba bw'igihugu cya Kongo, bituma Leta Zunze Ubumwe za Amerika zifatira ibihano ingabo z'u Rwanda n'abayobozi bane bakuru bazo zibashinja gufasha M23 mu bikorwa bya gisirikare. Ruto rero avuga ko mu gihe cyose abarwanyi ba M23 bemerwa nk'abanyekongo, igiye kwiye gukorwa ari ukubahuza na leta yabo mu biganiro bya politiki. Agira ati kubera ko byamaze kwemezwa ko M23 ari abanyekongo, iki ni ikibazo cya Kongo kandi gikereye umuti wa Kongo. Akomeza avuga ko ibiganiro by'amahoro bya Rwanda n'ibya Nairobi byose byagaragaje ko impande zose zigomba kuganira harimo na M23. Agira ati M23 baravuga bati kuki mudushyira hanze y'ibiganiro, turi abanyekongo kandi dufite ibibazo kandi turashaka kuganira na leta yacu. Perezida wa Kenya rero Ruto we yashimangiye ko kwanga kuganiriza imitwe yitwaje intwaro ivuga ko ifite ikibazo cya politike bishobora gukomeza guhungabanya umutekano. Agira ati ntacyo igihugu gitakaza icyo cyemeye kuganira n'abaturage bacyo bafite ibibazo. Nibyo ngibyo rero nibyo Perezida Ruto atangaza, ni icyo avuga kuri iki kibazo. Birumvikana agira ati ikibazo cya M23 gikwiye gushakirwa umuti muri Kongo aho kurenganya u Rwanda. Ni Perezida Ruto wa Kenya ukunze guterwa utwatsi na Tshisekedi, avuga ko rwose uyu Ruto ari umwambaro wa Perezida Kagame ndetse ko ari umwe mu bantu bashyigikiye ngo umugambi w'u Rwanda wo guhungabanya umutekano wa Repubulika Demokarasi ya Kongo, dore ko amahuriro ari jegesi cyangwa se ari koroza. Birumvikana nk'ihuriro Alliance Fleuve Congo ribarizwa mu mutwe wa M23 ryashinzwe na Corneille Nangaa, uyu wahoze ari umwambari ukomeye wa Perezida Joseph Kabila. Ihuriro Sovara RDC rya Joseph Kabila rihuriza hamwe abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Tshisekedi, rirwanya ihindurwa ry'itegeko nshinga ndetse n'ibindi bitandukanye. Aya mahuriro yose yakabaye arwanya ubutegetsi bwa Tshisekedi yashingiwe i Nairobi, ngo kandi Tshisekedi yarabizi ko Perezida Ruto abifite amakaboko. Ubwo rero yo Ruto aje avuga ati Kongo kuye kwitwara utya, Tshisekedi aratwenga cyane akavuga ati uyu ni umwanzi n'umwambari w'abanzi. Birumvikana cyane. Hanyuma reka turebere hamwe n'andi makuru. Igikorwa cya FDLR cyaburijwemo. FDLR ni umutwe mu by'ukuri ukomeje gukora ibikorwa by'ubucengezi, noneho cyane cyane mashyamba y'Urucuru hariya muri Kivu ya ruguru. Birakomeye cyane, murabizi ko abakubitiye Goma no zindi axe bagiye bahungira muri parike y'igihugu ya Virunga. Abakwitiye muri Kivu y'Amajyepfo muri axe za Kabare bagiye bahungira muri parike y'igihugu ya Kauzi Biega. Aba rero bakomeje kugenda bakora ibikorwa by'ubugizi bwa nabi, batega amambushi, bagira bate, bakora ibikorwa bitandukanye. Inyeshyamba z'uyu mutwe wa FDLR biravugwa ko bizongeye gukora ibikorwa byo gucengera mu gace ka Bambo. Ku munsi w'ejo byavuzweho ngo zishe umuturage w'imyaka 77 ndetse zirashimuta abandi, mu gihe drone zakomeje kwibasira ibice bito cyane bya Minembwe. Ibi byose ni ibikorwa bitenkeke bizambya intambwe y'umutekano cyangwa se bidindiza intambwe y'ibiganiro bigamije gushakira hamwe amahoro y'uburasirazuba bw'igihugu cya Kongo. Ibyatangajwe n'ihuriro Alliance Fleuve Congo rirwanya ubutegetsi bwa Kinshasa mu itangazo ryashyizwe hagaragara ku munsi w'ejo. Iri tangazo rivuga ko kuva ku cyumweru deja tariki 17, uyu munsi turi 10 na zingaye, turi 19 rero, kuva ku cyumweru tariki 17 Gicurasi mu masaha ya 2 z'ijoro kugeza ku munsi wo kuwa mbere mu masaha y'igitondo tariki 18 kuvugira 2 z'igitondo gutyo, ingabo z'ihuriro ry'ubutegetsi bwa Kinshasa ngo zagabye igitero icyariwe mu turere dutuwe cyane twa Gakenke, Mikenke na Rugezi mu misozi ya Minembwe. Iri tangazo rivuga ko ibisasu byatewe hifashishijwe indege zitagira abapilote zizwi nka drone za KT-6 na drone za kamikaze z'ubwiyahuzi na za CH-4 byibasira nkana abaturage b'inzirakarengane. Avieglelma bitero bigabwa ku baturage hatitaye ku ngaruka bibagiraho. Ku munsi w'ejo rero tariki 18 saa 7:45 z'urukerera
z'igicuku abarwanyi ba FDLR izi nyeshyamba za FDLR izi nkora amaraso ngo zinjiye mu gace ka Bamba umujyi wa Bamba hariya muri Rucuru cyane cyane mu gace ka Kabanda ngaho bishe umuturage witwa ngo ni Nzirorera Nsekuye ufite imyaka 77. Aba barwanyi kandi ngo bashimusa abandi baturage babiri muri bo yitwa Munenge Samuel ndetse na Karuhije Innocent uzwi mu gace ka Kabuye. Hanyuma AFC M23 ikavuga ko guceceka kw'amahanga gukomeje kuba cyangwa se gukomeje kuri ibyo bikorwa bidakwiye kwihanganirwa kandi yongera gushimangira ko yiyemeje kudasubirwa cyangwa se bidasubirwaho kurengera no kurinda abaturage n'ibyabo. Birumvikana ko rero ari ingamba M23 yafashe kandi ikomeje gukora iyo bwabaga kugira ngo izo ngamba zishyirwe mu bikorwa harengerwa mu by'ukuri ubuzima bw'abaturage. Mwumva ko butikira uko bwije nuko bukeye, by'umwihariko ibikorwa by'igisirikare cya Kongo kwica, gusahura, guhitana abaturage bitagira impamvu, byose rero M23 yafashe ingamba zo kubikumira, aho bivuga ko hamaze iminsi hakorwa impinduka mu gisirikare cya ARC Armée Révolutionnaire Congolaise. Ikigamijwe ni uguharanira umutekano w'abaturage mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hatabayeho kurobanura agace cyangwa se kurobanura ku butoni. Birumvikana cyane. Hanyuma ku rundi ruhande European Union n'umuryango umwe bw'ibihugu by'Uburayi wemeje kubaka igisirikare cya Mozambique aho kongera amasezerano n'u Rwanda. Murabizi ko uyu muryango uherutse gusaba kongera ubushobozi igisirikare cya Mozambique ni FADEM mu kurwanya iterabwoba muri Cabo Delgado kugeza ubu. Uyu muryango ngo ntuteganya kongera gutera inkunga ibikorwa by'ingabo z'u Rwanda ziri mu ntara ya Cabo Delgado. Ni ibintu bimaze iminsi bivugwa, ariko u Rwanda ruvuga ko narwo rwose nta kindi rwakora mu gihe nta nkunga uyu muryango wakongera gutera ingabo z'u Rwanda. Ubwo rero muri iki cyumweru gishize ambasaderi w'umuryango umwe w'ibihugu by'Uburayi muri Mozambique Antonino Maguire ati rwose ubu turi mu biganiro kubera ko ubutumwa mu by'ukuri nk'uko nabivuze bumaze imyaka 4 bukora, kandi intego niyo kugarura cyangwa se kuganira kwiyongerwa rishoboka. Ni icyemezo kiri mu bihugu 27 bigize umuryango w'ubumwe bw'ibihugu by'Uburayi. Nkuko uyu mudiplomate bitangaza ngo European Union ibona ko ari ngombwa gushyikira mu buryo butaziguye kongera ingufu z'imikorere z'ingabo za Mozambique mu gihe ibitero by'abitwaje intwaro bikomeje mu turere twinshi two mu ntara ya Cabo Delgado mu majyaruguru y'igihugu. Agira ati kuri iki cyiciro twemera ko ari ngombwa kwibanda ku kongera ubushobozi bw'ingabo za Mozambique no kwemerera ingabo za Mozambique kugira ubushobozi n'ibikoresho byose bikenewe mu kurwanya iterabwoba. Antonino Maguire abajijwe kubijyanye nuko umuryango w'ubumwe bw'ibihugu by'Uburayi wakomeza gutera inkunga ingabo z'u Rwanda RDF zoherejwe muri Cabo Delgado nkuko inkuru dukesha Club of Mozambique ivuga, yashubije agira ati muri iki gihe oya. Ibi bije mu gihe hakomeje ibiganiro kubijyanye na ejo hazaza h'Uburayi mu gushyigikira ibikorwa by'umutekano mu majyaruguru ya Mozambique. Abasirikare b'u Rwanda bakoranye n'ingabo za Mozambique mu bikorwa byo kurwanya imitwe y'intagondwa kuva mu mwaka 2021, aho ku itariki 15 Werurwe Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Ambasaderi Olivier Nduhungirehe yateguje ko u Rwanda ruzavana ingabo zarwo zoherejwe muri Cabo Delgado hariya muri Mozambique nirutizezwa ingengo y'imari irambye yo gukomeza ibikorwa bya gisirikare muri kariya karere Uburayi bufitemo inyungu nyinshi. Hanyuma tukivuga ku makuru afite ahuriye na RDF, igisirikare cy'u Rwanda, Rwanda Defense Force, igisirikare cy'u Rwanda bijyanye n'umutekano cyahaye u Rwanda, tutavuze no ku mutekano cyafashije ibihugu bimwe na bimwe kugenda bisogongeraho. Iki gisirikare kirashimwa cyangwa se umutekano w'u Rwanda muri rusange urashimwa. Uyu ni umushoferi utwara ikamyo ukomoka muri Tanzania, arashima cyane ingabo z'u Rwanda RDF avuga ko zagaragaje ubunyamwuga, urugwiro n'ubufasha bwihuse ubwo yari yagiriye ikibazo cy'imodoka mu ishyamba rya Nyungwe mu ijoro. Uyu mushoferi witwa Musoni mu kiganiro yagiranye n'itangazamakuru cya Bongo 24 kiwabo yavuze ko u Rwanda ari igihugu gifite umutekano udasanzwe
idasanzwe ku buryo mu by'ukuri imodoka ishobora kugupfiraho uri mu muhanda ukayisigaho cyangwa se ukayisigaho maze ukagaruka ugasanga nta cyangiritse cyangwa se ngo hagire ikiyibaho. Yavuze ko ubwo yari avuye i Bukavu muri Repubulika Demokarasi ya Kongo aho yari yajyanye umuzigo, imodoka ye yapfiriye rwagati mu ishyamba rya Nyungwe ari kumwe na mugenzi we kandi byari mu masaha y'ijoro. Ati twari turimo gutekereza icyo tugiye gukora, tubona abasirikare baraje, mu by'ukuri twagize ubwoba dutekereza ko ibintu bigiye kuba bibi kurushaho. Baraje barambwira bati manuka ngwino, ati naramanutse rero mfite ubwoba, ariko bansubiza mu Giswahili batangira kutubaza ikibazo twari tugize. Hanyuma Musoni avuga ko kandi abo basirikare bamubwiye kudahangayika, bamwe bakagenda hagasigara abandi babiri baganiriye nabo kugira ngo bumve neza ikibazo bari bagize. Yemeje avuga ko kandi nyuma y'igihe gito abasirikare bamusabye kujyana nabo, ariko ikibazo akibaza niba bakwiye gusiga imodoka aho yari yapfiriye. Ati narababajije nti turagenda dusiga imodoka yonyine, baransubiza bati nta kibazo, imodoka nta kiba. Uyu mushoferi avuga ko yajyanywe aho abo basirikare bacumbikaga, bakamwakirana urugwiro ndetse we na mugenzi we rwose bari kumwe bakabaha izimano. Agira ati batwakiriye neza cyane, batuzimaniye inyama z'inkoko n'urwagwa, tumaze kurya baratubwiye bati murare hano muzagenda ejo. Musoni avuga ko bukeye bwaho rwose umukanishi yaje gukora imodoka yabo maze bakomeza urugendo, agashima cyane mu by'ukuri yishimye, ashimira cyane rwose ko abasirikare bamubaniye, ashimira cyane abasirikare ku bufasha n'ubwunganizi babagaragarije. Asoza avuga ko atigeze ahura n'abasirikare bicisha bugufi kandi basabana neza n'abaturage nk'abo Urwanda. Ati sinari narigeze mbona abasirikare baca bugufi kandi mu by'ukuri bagaragaza urugwiro nk'abo mu Rwanda. Ati mu by'ukuri bafata abantu neza kandi nta kibazo bagira ku bantu. Uyu mushoferi rwose arivuga imyato cyangwa se aravuga imyato RDF. Hanyuma turebere hamwe n'andi makuru. Ba ofisiye bakuru bo mu ngabo z'u Rwanda n'izindi nzego z'umutekano ndetse n'abakozi baturutse muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga bitabiriye amahugurwa kuri politike n'imiyoborere y'ingabo. N'amahugurwa ari kubera mu ishuri rikuru rya gisirikare hereye muri hariya mu karere ka Musanze kuva ku munsi w'ejo tariki 18 zageza ku itariki 29 Gicurasi 2026. Mu gutangiza ku mugaragaro ayo mahugurwa mu izina ry'umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda, umuyobozi w'ishuri rikuru rya gisirikare Brigadier General Andrew Nyamvumba yavuze ko iyo gahunda igamije kongerera bitabiriye ubushobozi bwo gutekereza ku rwego rwo hejuru, ubusesenguzi no gufata ibyemezo bijyanye n'imiyoborere y'ingabo haba ku rwego rw'igihugu no ku rwego rw'akarere. Aya namahugurwa abaye ku nshuro ya kabiri muri gahunda nshya y'amasomo yateguwe n'ishuri rikuru rya gisirikare ku bufatanye n'ikigo cy'umuryango w'abibumbye gishinzwe amahugurwa n'ubushakashatsi UNITAL. Hanyuma indi nkuru twavuga tugana ku musozo mu gihugu cy'abaturanyi cy'u Burundi. Ubuyobozi bwa komine Muyinga yo mu ntara ya Buhumuza bwashyizeho amabwiriza mashya agenewe abasore n'inkumi bifuza gusezerana imbere y'amategeko, aho umusore wese ushaka kurongora asabwa kuba afite ibyangombwa by'ibanze bigaragaza ko ashoboye gutunga urugo. Ibi rero bikubiye mu itangazo ryashyizweho umukono na meya wa komine Muyinga Misago Ahmed, hagamijwe gushyira mu bikorwa gahunda y'icyerekezo 2040 no kugabanya amakimbirane akunze kuvuka mu ngo nshya bitewe n'ubukene n'ubushomeri. Nk'uko iryo tangazo ribivuga, umusore wifuza gushyingirwa agomba kuba afite inzu yubatse neza kandi isakajwe n'amabati cyangwa se amategura, yaba nto cyangwa nini. Agomba kandi kuba afite matera ndetse n'umurima urimo nibura ibiti 10 bya avoka n'ibiti 100 bya kawa.
hamwe n'ibindi bihingwa bigaragaza ubushobozi bwo kwitunga no gutunga urugo. Iryo tangazo rinavuga ko kandi umukobwa nawe asabwa kuba afite ibikorwa cyangwa imirimo imuteza imbere kugira ngo azabashe kugira uruhare mu mibereho n'iterambere ry'urugo rushya muri rusange. Ubuyobozi bwa komine Muyinga kandi bugaragaza ko ayo mabwiriza yashyizweho nyuma y'ubukangurambaga bwo kurwanya ubushomeri no gukwirakwiza cyangwa se no gushishikariza urubyiruko kwitegura kubaka ingo zihamye. Bwanavuze ko hari amakimbirane menshi agaragara mu miryango mishya ashingiye ku bukene, rimwe na rimwe bikarangira abashakanye batandukanye. Ababyeyi bo basabwe gufasha abana babo kwitegura gushinga ingo zabo hakiri kare binyuze mu kubatoza gukora no kwizigamira kugira ngo bazubake imiryango ifite ubushobozi bwo kubaho neza. Yes, ngayo nguko rero reka mbashimire cyane kubana natwe muri amakuru yo kuri aya manywa kuri uyu wa kabiri tariki 19 Gicurasi 2026. Amakuru n'ibiganiro byo hano kuri Ibakwe Media TV nakagaruka.